Ihuriro AFC M23 ryashinje ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutandukanya ubutaka bw'iki gihugu bwitwaje ko butagenzura bumwe muri bwo. Naho ku rundi ruhande Perezida Kagame yashimiye Paris Saint-Germain yegukanye UEFA Champions League. Igihe nongeye kubaha ikaze kuri byose niyo official umuyoboro ukugezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Jye wasuhuza nk'abandi yanatiriza wahigiye kumbi kabanzi banziye nkabaziringa mu nzira izo narose zikayemo Imana nizera amagambo agamanyorondo kw'igiganje. Ukaba uri kumwe na imibahinga no gusuhuza no guha ikaze muri aya makuru y'iki gitondo. Raporo yamuritswe n'iri huriro tariki ya 30 Gicurasi 2025 isobanura ko tariki ya 28 Gashyantare Paul Kayembe uyobora urwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe gasutamo muri Kivu y'Amajyaruguru yafashe icyemezo cyo gusoresha ibicuruzwa bituruka mu bice rigenzura nk'aho biva mu mahanga. Icyo gihe Kayembe wahungiye mu mujyi wa Beni yagize ati ibicuruzwa byose biva mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'indege cya Goma, Bunagana na Ishasha bifatwa nk'ibiva mu mahanga hashingiwe ku mategeko n'amabwiriza y'agasutamo. AFC M23 yasobanuye ko icyemezo cya Kayembe kinyuranya n'ingingo ya mbere y'itegeko nshinga ivuga ko imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemejwe tariki ya 30 Kamena mu 1960 idakwiye guhindurwa mu rwego rwo kubahiriza ubwigenge bw'iki gihugu. Iti kubera gushyiraho imisoro mishya ku bicuruzwa biva n'ibijya mu bice bigenzurwa na AFC M23 bikishyurirwa nk'aho biva mu mahanga, ubwo umujyi wa Goma, Bunagana na Ishasha ifatwa ubu nk'igice kindi cy'igihugu. Tariki ya 31 Werurwe Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika imishahara y'abakozi bayo bagumye mu bice bigenzurwa na AFC M23 aho kwimukira mu mujyi wa Beni wimuriwemo ibiro by'intara. AFC M23 yagaragaje ko iki cyemezo kinyuranije n'ingingo ya 36 y'itegeko nshinga iteganya ko nta mukozi ukwiye gukorerwa ivangura ritewe n'aho akomoka, igitsina cye, ibitekerezo, imyemerere cyangwa se ubushobozi afite mu rwego rw'ubukungu. Iri huriro ryasobanuye ko ibi byemezo bya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ubugambanyi bukomeye. Riti AFC M23 ifata ibi bikorwa byo gutandukanya, guheza ndetse no gukata igice cy'igihugu bikorwa na Leta ya Kinshasa ari icyaha cy'ubugambanyi bukomeye. Iyi raporo y'impapuro 38 isubiza ibirego byinshi AFC M23 ishinjwa na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Naho ku rundi ruhande Perezida Kagame yashimiye Paris Saint-Germain yegukanye UEFA Champions League. Perezida Paul Kagame yashimiye Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa yegukanye UEFA Champions League nyuma yo kunyagira Inter Domira ibitego 5-0, higahesha ishema abakunzi bayo ndetse n'abafatanyabikorwa barimo na Visit Rwanda. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 31 Gicurasi 2025 nibwo kuri Stade Allianz Arena mu Budage habereye umukino wa nyuma wa UEFA Champions League wahuje amakipe abiri y'ibihugu. Nyuma y'uyu mukino Perezida Kagame yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X ashimira iyi kipe yo mu Bufaransa yatangiye gukorana na Visit Rwanda mu 2019. Ati mwakoze PSG, mwakoze, mbega umukino kuwureba biranejeje, mwateye ishema abafana n'abafatanyabikorwa. U Rwanda na Paris Saint-Germain bifitanye amasezerano y'ubufatanye binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda akaba azageza mu 2028 nk'uko impande zombi ziherutse kubishimangira. Ni amasezerano agena ko Paris Saint-Germain yamamaza Visit Rwanda ku kibuga cyayo Parc des Princes ndetse ikambara imyambaro
yanditseho Visit Rwanda mu gihe cy'imyitozo. Mwakoze gukurikirana byose niyo official. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, bahe kurama no kuramuka ndetse no kurambira kubona ibyiza. Bye bye, nawe utaha.